Ingekuwa heri uombee wale wote ambao unajua kama unaweza kuwaombea, sababu ni vizuri kuombea ingalau wao wajue kama Mungu anakuweko, sababu wanafanya vitu vyote wasipojua kama Mungu anakuweko. Na wale wengine ni kama vile wa vijana kama nyinyi ambao wanakuwa na miaka 25 lakini hawakupata kuelewa na wazazi wao kule kwao, mimi siseme wapi, kule kwao hawakuelewa na wazazi, amani hawakuambiliwa. Labda waliwaza kama kuwa mzalendo kwao ni kuenda kuwavamia wengine katika nchi yao. Labda hivyo ndio walijua kama ndio kuwa mzalendo. Walifundisha hiyo ideology na wale ambao wanakuwa tunawaita wanani, tunawaita wa politician, wale wa politician. Kipindi chetu ambacho kinakuwa kipindi cha baraza la wazee kinakufikia tena muda kama na hii, muda wote utakipata. Tunachokuomba sisi ni kufanya nini? Ni kujiabone tu kwa kipindi chetu, kusudi wakati wote ambapo tutakapopitisha vipindi vyetu upate kufanya nini? Upate kuvipokea, upate kuvisikiliza. Basi uende kujiabone wale wote ambao unatukuta, ambao una ya kwanza yako kufika kwenye vipindi vyetu kuangalia video yetu, uweze kujiabone. Ni video ambazo zinafanya tu dakika 25 kama 25, sababu tunazungumza na wale wa vijana wa miaka 25 25, kusudi wale ambao hawajajua ama hawakupata kujua vizuri sana historia ya nchi yao. Sana tunazungumza na wale ambao ni wa vijana wa Kongo, yani RDC, yani Republique Democratique du Congo. Wale wa vijana ndio tunazungumza nao tena magharibi ya leo. Basi fuata vipindi vyetu pia tena ufanye nini? Ujiabone. Baraza la wazee, kipindi kinachohimiza kijana kusikiliza na kuchukua uamuzi kinachohimiza kijana kusikiliza, kuwaza na kuchukua uamuzi ulio bora kwa uzao unaokuja. Kipindi hiki utakipata kwenye Bekele, bana Jensa, bana Khartoum, bana Baghdad, bana Nyawera TV. Wako ukali kama upanga, maneno yako kama sumu ya nyoka. Ulimi wako kama nawe ni ukali kama upanga, basi utumikishe kwa wale ambao wanaoasi nchi yako. Narudilia, nasema kama ulimi wako uko kama upanga, basi utumikishe kwa wale ambao wanaoasi nchi yako ya Kongo. Wa vijana tunawaletea kipindi hiki cha uzalendo, yani kipindi cha baraza la wazee. Wazee walisema hivi siku zote, mtoto ambaye hasikii wazazi anafundishwa na dunia.
Alafu sijue kama unachunga ni kweli, sababu ulizaliwa kutoka mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 25 ama 25, bado ulikuwa haujafundishwa ama wazazi walikuwa wanakuambia mambo haukuyasikia, lakini saa leo unaanza sikia sasa watu wa pembeni, yani majirani yako wanaanza kuwa wanakufanyia attack, wanakuja hata kufanya nini, kukupiganisha kwa nguvu, sababu wanatafuta tu nini, wanatafuta utaifa wako, wanatafuta kwa nguvu, yani wanatafuta kwa nguvu nationalite yako. Lakini mimi ninakuarifu siku kwa siku kama vile mzalendo ambaye anakuarifu kila siku, ambaye anakuambia kila siku na kusogelea kukuambia kama inafaa ujue uzalendo kusudi uweze kupenda nchi yako. Basi tunaenda kuwasalimia wale wote ambao wanakuwa mbali na karibu. Hatumalize ama hatuanze vipindi vyetu bila kuwasalimia wale wote ambao wanakuwa tutawasalimu wale ambao wanapatikana Tubimbi, wale wote ambao wanapatikana Tubimbi. Jambo yenu kule, jambo yenu. Tunawasalimia wale ambao wanapatikana Kasika, habari yenu kule Kasika. Tunawasalimia wale ambao wanapatikana Kilungutwe. Tunawasalimia wale ambao wanapatikana Kalambi. Kalambi pale nilikula hapo mitewi. Hii juma nilikuwa hapo, nilikula mitewi. Tunawasalimia wale wote ambao wanakuwa Bwaungu. Bwaungu nilikula pale kabisa. Yani tunakuwa sambamba na nyinyi. Kuna mambo mengi ambayo yanasikilikana, watu wenye kuwa Bwaungu, wenye kuwa Kasika, wenye kuwa Kalambi, wenye kuwa Mwenga na wengine wote ambao wanapatikana Tubimbi. Mtuambie kweli, waasi wanakuwa pale sababu waasi wanasema bongo, labda wanasema pia ambayo itatusaidia sisi kufanya nini, kuwakutana mahali pote. Wanakuwa pale Tubimbi, wanakuwa pale Kasika, wanakuwa pia pale Kalambi. Watu wa Mwenga na wasalimu nyinyi wote. Nasalimu hata wale ambao wanakuwa milima ya Mulenge, hapana ya Wanyamulenge, ya Mulenge. Na wasalimu wale wote, habari yenu kule, mko wazima. Basi tusiache twende kusalimu wengine ambao wanapatikana pale Ijwi Nord, Ijwi Sud. Tunasalimia pia wale wanapatikana pale Ijwi Nord, pale Kashovu kuparuase. Tunasema Mianzi Michi. Tunawasalimu wale wote ambao wanapatikana Burale, Butuza au Buruza. Tunawasalimia wale wote wanapatikana Ngweshi, Salamabila pia tunawasalimu. Leo kama vile kipindi chetu mnajua ni baraza la wazee. Tunaenda basi kuwahimiza wa vijana ambao wanakuwa na miaka 25. Tunataka kuambia nini? Kuna mambo mengi yanapitikana katika maisha ya watu, lakini acha niwaoneshe wa vijana, sababu kunakuwa hiyo kitu tunasema maisha na development, ama kukua wakabambi, ama kujiendelesha katika maisha. Acha tuwaoneshe kama mukijiunga na waasi ama mukiwasikia waasi, musipo tayarisha ama kutafuta namna gani mnaweza kugomboa nchi yenu. Acha tuwaoneshe kidogo namna mambo yanaenda kuharibika na namna mambo yalianza. Kisha wale ambao waliokuwa wakiongoza uongozi ambao ulitoka, kulikuwa uongozi wengine. Sikilizeni vizuri, sababu kinywa cha mzee kinanuka lakini akiseme uongo. Kulikuwa wale waongozi ambao walikuja, ndio kunakuwa wale ambao hawako wazalendo kati yao. Lakini kuna wale waongozi walifika wakiwa na akili ya kuendelesha mwingine.
Na kama leo mavita ama waasi wanakuwa ni sababu gani? Sababu wanasikia kitu inaitwa jalousie. Jalousie ya kuendelea kwa inchi ama kwa mwingine yenu. Surtout mimi nasema kwa watoto wa Est. Sababu gani? Walichukia kama mnaweza kupata mabarabara, walichukia kama mnaweza pata masomo mazuri, walichukia kama mnaweza pata mafasi ya kujitunzia vizuri, walichukia kama nyinyi mnaweza kujidevelop ama kuendelea, sababu mulipata fasi kwenye mutacheza vizuri na watoto wenu, nafasi yenye mutachungia mifugo yenu vizuri, nafasi ambayo mutalima vizuri. Walichukia, hawakupendezwa na hiyo. Alafu ni kusema wakati walianza kuwatengenezea barabara, nitaenda kuwapitisha muangalie kidogo mambo ambayo wengine ama wakubwa walikuwa wakitayarisha, lakini wale wabaya ama wabaya wetu walifanya nini? Wanaishimamisha. Ndio maana haiko watu wa kujiunga nao. L'entreprise chinoise, sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, poursuit sans arrêt les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5 dans plusieurs ateliers. Ce lundi, 6 janvier 2025, plusieurs travaux en cours d'exécution entre le PK23 plus 650 à Nyangezi et le PK43 plus 300 dans les escarpements d'Ingomo, l'endroit communément appelé chez Moussimbi. Ces travaux sont les coffrages du radier du pont cadre au PK23 plus 721, construction des caniveaux rectangulaires de 80 x 80 cm avec réducteur et colonne entre le PK23 plus 850 et PK24. Hapa mukumbuke kama haya yote ambayo munayasikia ama munayaona hapa bado hayakufanyika muda wote tangia ulikuwa na miaka 10, tangia ulikuwa na miaka 1 mpaka unafikia miaka 25 ama 25, bado ulikuwa hujaona kama wanatengeneza barabara. Unifate vizuri. Alafu wanaanza kutengeneza barabara hii, ndio wale ambao wewe unawaza kama unaweza kusaidia leo ama unaweza kupartisipe, wale ambao ni waasi wa M23 leo ndio wanalamuka kufanya nini? Kukuuia hiyo barabara, yani usipatage hiyo barabara. Sasa wewe jiwaze, ni watu wa kufata wale? Ni watu wa kusikiliza wale? Eske ni watu ambao unapashwa kweli kusogelea? Hata ulipashwa kuwaza mbali sana kama vile mzalendo, sababu mzalendo ni mtu ambaye anapenda nchi yake kama hivi, alafu wanaitengeneza kama hivi. Unaona wale wandugu wanatengeneza, lakini sasa we kama leo unaanza kujiunga na waasi kusudi ubomole ala ile kidogo ambayo walikuwa wameisha jenga, unawaza we unafanya nini? Basi uendelee unaona mambo ambayo ilikuwa ikifanyika. La couche de base et la pose des enrobés prévus pour ce mois de janvier 2025 et vers le pic avancé plus 800 sont les travaux de construction du dallo de 1,5 x 1,5 mètres. L'entreprise procède au coffrage puis coulage de mire de tête. Pour le troisième atelier établi entre le PK28 plus 000 à Businga et le PK55 plus 000 à Kamanyola, les travaux suivants sont à souligner. Du PK28 hii ilikuwa mu 2025 hapa umwaka. Basi acha nikuoneshe walishafika fasi fulani, uangalie kisha useme wewe namna gani unaweza kutana na wanyang'anyi kama hao ambao hata kufanyiziaga kitu. Et une autre, le trajet qu'on va suivre sur la route nationale numéro 2, c'est de là même que nous allons trouver le parking pour aller à Kavu.
afin de rendre praticables des routes d'intérêt national. Exécution. Parallèlement, les travaux d'une route en terre s'exécutent et sont estimés à 31% sur les lots 1 et 2. Ces renseignements pour aller travailler sur le tronçon suivant pourront traverser sous peu la rivière Louvois à hauteur du village Kiambi. Impossible pour eux de traverser par bac, il a fallu à la société Faipon Construction de construire urgemment un pont métallique provisoire dont les travaux sont aujourd'hui à 70% du taux d'exécution. Parallèlement, les travaux d'une route en terre s'exécutent et sont estimés à 31% sur les lots 1 et 2. Ces renseignements proviennent de la mission d'inspection des travaux réalisés en cette fin de mois de mars par la direction provinciale du Tanganyika, avec à sa tête son directeur provincial, l'ingénieur Kennedy Sea. L'équipe partie de Manono avait dans le viseur les routes nationales numéro 33 et 5 qui, ensemble, après un parcours de 446 km, connectent Manono à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. La mission s'est essentiellement effectuée sur les tronçons Manono-Kiambi et Kiambi-Mukebo. Cette inspection s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'encadrement des travaux en cours d'exécution par les entreprises affectées sur cette route. Outre la route qui devient peu à peu carrossable, quoiqu'encore en terre battue, la mission s'est intéressée aux travaux du pont provisoire qui sont considérablement avancés. Ils sont estimés à 70% du taux d'exécution et l'achèvement est projeté pour le mois de juillet 2025. Le satisfecit du directeur provincial. Nous nous retrouvons actuellement maintenant en cours de raison d'inspection des travaux qui sont en train de se dérouler sur les lots 1 et les lots 2 du projet de la route Kalemie-Manono. Nous nous sommes rendus expressement à ceux qui ont déjà commencé pour le pont définitif. Les travaux sont très bien exécutés, que vous vous rendrez compte que non, il y a quand même du sérieux. Nous exhortons la population à accompagner le projet. C'est un projet qui va vraiment contribuer au développement de la province du Tanganyika. Sur ce, nous demandons à tous nos riverains, toute la population d'accompagner ce projet qui est un grand projet de grande envergure. À noter que 5 années seront nécessaires pour la réalisation de cet important projet de 446 km de route lancé le 28 octobre 2024 par le directeur général de la CGT. Ni kweli kama kuna wale watu ambao wanakuwa wakubwa, labda wanakuwa wakubwa katika hii mabitu ya kujenga, wanakuwa wakubwa katika mambo ya inchi, lakini labda si wazalendo. Lakini wewe kijana ambaye unakuwa na miaka 25 ama 25 na kutakia kweli kuwa mzalendo wa kweli, kusudi kesho ambapo wewe utakuwa ukiwa responsable. Lakini sasa utakuwa responsable kivipi ijapokuwa hawa waasi wanataka wewe usisome masomo, usiendelee katika siku zako za masomo, usiendelee katika yote, usiwaze kama wewe ukwe unachukia tu nchi yako siku zote, sababu mambo ile wanafanya ni kusudi, ni makusudi, kusudi wale wote ambao wanakuwa wa vijana waanze kuchukia nchi yao, waseme hiki kiinchi ni nchi gani hii ambayo haitusaidie. Ijapokuwa sio nchi, ni wao wanaleta hiyo mafujo, ni wao wanaleta hayo mambo ya kila siku wanaleta fujo katika nchi yetu ambayo inakuwa nchi nzuri, kusudi sisi tusisome, sisi tusipate mahali ya kujitunzisha vizuri, sisi tusipate barabara nzuri, sisi tusipate hata kitu ambacho ni kizuri, kusudi sisi tubakie tu watu ambao wanaonekana kama wasiofaa. Ndio maana kipindi chetu kinakuja, hiki kipindi ambacho kinakuwa cha baraza la wazee, kusudi kikujie wewe siku zote. Basi piganisha, nataka nikuambie kama ukisikiliza aya ama hiki kipindi chetu, kipartaje, wagawanyie wengine. Pia ikupatie muda uweze kujiabone, kusudi vipindi vyetu viende vizuri kwenye mtandao, na vikienda vizuri kwenye mtandao itatusaidia ili tujadiliane na tuwasiliane, wapatie watu wengi. Vipindi vyetu havikamate muda mrefu, vinachukua tu muda mfupi sana, lakini huo muda mfupi sana ukifata maneno ambayo tunazungumuza, utaona ya kuwa ni maneno, ni mambo ambayo unapashwa kufata.
Nasema mzalendo ni huyo mtu wote ambaye anaheshimia nchi yake, na mbele aheshimie nchi yake, mbele uheshimie nchi yako, inafaa kwanza upende nchi yako. Inafaa upende nchi yako, na kupenda nchi yako ni kusema kama inafaa kwanza kujua ile nchi yako. Ukisha kujua nchi yako njo utaipenda, na ukishaipenda hautapenda mtu mwenye atakuharibishia barabara, sababu we mwenye hauteharibisha. Utajua mafaa ya barabara, sababu hakuna fasi watu wanaweza kuendelea wasipokuwa na barabara. Sasa ukiwa mzalendo ambaye hataki kama wale ambao wanakuja ama waasi ambao wanakuja kubomola nchi yako, sababu hakuna siku watakujengea barabara. Hawana hiyo mawazo ya kujengea barabara. Hata wanaweza sikia wanasema no, sisi tunatafuta kujenga barabara ya Goma kama wapi na wapi. Hawatajenga, ni kukamata tu akili kusudi uanze kusema vibaya ajili ya wenzako ambao ni wazalendo wa Kongomani, waseme vibaya, wao waanze sema unaona wanasema vibaya ajili yao. Lakini we kijana wa miaka 25 ama 25 na kuonya usijiunge na waasi, sababu sio wazalendo. Njo ukiangalia katika nimero zetu za mbele tulisema hivi kama mzalendo ni ule wote mwenye kupenda nchi yake na hawezi kupiganisha nchi yake. Mzalendo hawezi kupiganisha nchi yake. Tutaendelea kurudilia hiyo na hiyo, lakini uiweke katika akili yako, uiweke katika moyo wako, ujue kama hakuna mzalendo ambaye anaweza kupiganisha nchi yake. Haiko. Yaani ule ambaye anapiganisha nchi yake ni ule ambaye anatafuta uzalendo kwa nguvu, anatafuta nationalite, ama anatafuta anatafuta nationalite. Sasa akiitafuta kwa nguvu, anitafuta kwa nguvu, yani ni kusema kama anatafuta utaifa wako au kamate kwa nguvu. Sasa ni we uwajibu wako wa kujua kama utaifa wako wataukamata kwa nguvu. Kama unakubali wakamate utaifa wako kwa nguvu, yani unauachilia. Sasa we kijana wa miaka 25 wa Kongo, unataka utaifa wako waukamate, unataka wewe usiitwe tena Mkongomani, ama wanze kuambia wewe uko Mkongomani lakini uko kichuchu, yani uko kiwelewele. Watakuita kiwelewele sababu gani? Ni sababu haukuwa mzalendo, na wakati haukuwa mzalendo ulikubali mambo yako yote waiharibishe, ulikubali barabara yako waiharibishe, ijapokuwa na wewe pia ulikontribue, yani ulichanga kwa kufanya, kwa kuharibisha nchi yako. Ukafanya nini? Ukakubali kusudi uwasaidie kuharibisha nchi yako. Lakini nakwambia, hata kama wakikukamata kwa nguvu, nenda, sababu hauna cha kufanya. Lakini ukifika pale, kumbuka kama nchi yako saizi inataka kutengenezwa kama hivi, airport mazuri, vitu vyote vizuri, mabarabara mazuri, kila kitu kizuri. Lakini wao watakuonesha kama hapana, hiyo government haiwezi kutengeneza ama haitaki kutengeneza. Lakini wao njoo hawataki, sababu miaka 2-3 walikamata Bunagana. Walifanya nini Bunagana? Kulisha kuwa nini? Kulisha kuwa barabara miaka 3. Sababu pia sisi tuliwaacha tuangalie. Miaka 3 walishajenga Bunagana? Hapana. Wanakamata Goma, njoo wanaanza kukuambia watajenga, hawatajenga. Yaani ni watu ambao wanataka tu hata ile kidogo unayo wakuharibishie. Sasa we kijana wa miaka 25, na kusi hapana kujiunga na wale watu. Ni waasi, ni watu ambao si wazalendo, hawatakufanyizia kitu. Na miaka itaenda pia utazala watoto, wale waasi hawatapenda kama mtoto wako atasoma vizuri, hapana. Siku yote utataka kutengeneza, wao wataleta tu nini? Kupigana, sababu wanataka kukamata nationalite ama
nationalite yako ama utaifa wako kwa nguvu. Hawa hawana gisi ingine ya kuikamata, sababu wanajua kama hawezi kubalia wawe Wakongomani wao na utaifa wako, lakini wanaukamata sasa kwa nguvu, na ile kwa nguvu watataka wewe watumikie. Mkongomani, mtoto wa miaka 25, fungua akili. Na waimiza wale watoto wote wa Jensa, wale watoto wote, sababu najua pale kuna washujaa, kuna watoto ambao wanakuwa machachari. Na waimiza nyinyi wote mupande huku yulu, mimi niko hapa Chimpunda chimpe nasalimia wote wenye wako yulu yangu hapa hapa nani hapa Buralaga na wasalimia hao wenye kuwa hapa Buralaga, na wasalimia hao wenye kuwa hapa Kumashu hapa Kumashu hapa, na wasalimia nyinyi wote. Sitai jina ya mtu, lakini siku yote ninakuwa na nyie. Sitasahabu hapa kwetu hapa pembeni Chiragabo hapa, sitasahabu wote ambao wanakuwa hapa Mudusa Mudusa. Utasikia kama mwasi ajue Mudusa, lakini anaanza kutafuta Mudusa ni wapi. Basi njo hiyo ninawaimiza wa vijana wa miaka 25. Kuna mambo mengi ambayo hamukupata kujua, inafaa musikilize. Basi dakika yetu 25 inapita, na mnajua kama tuliwaaga tutakuwa tunapitisha vipindi vya dakika 25. Mujikaze, mujiabone kwa vipindi vyetu. Mukipata video zetu mufanye nini? Muweze kuzipartager kusudi vipindi vyetu viendelee vizuri katika mitandao. Angalieni kama nchi yetu ilikuwa iko inatengenezwa vizuri, lakini hawa waasi wanataka kutuharibishia na kutupotezea muda. Basi wa vijana musijiunge na hawa waasi, ninawasi musijiunge nao, na mukijiunga nao kwa nguvu muwakamate mayele yao, ndasema nini, muue hata wale wakubwa wao, muwaue tu, sababu wakubwa wakifariki bwana mambo itasambarana. Ninawapatia konsinyi, lakini kwenye radio alisema waue wale wakubwa, wamukufe, hamuna maana. Kweli hamtufalie sisi Wakongomani, na hamuko Wakongomani, sababu hakuna Mkongomani anaweza kapiganisha nchi yake. Hiyo nawaambia kweli. Niko hapa Chimpunda. Mazuri yetu ambayo tulikuwa tukitarajia kuona, sasa nyinyi munatuuia hayo. Nini mutatuletea? Hamwezi kutujengea, hamuna hiyo, sababu munataka masilaha yenu, munataka mushibishe matumbu yenu, munataka nyeo. Tulikuwa kama na mashimu yetu ya maore ya majama, ili haitufalie sisi kitu. Ndio maana tunawaomba nyinyi mututokee katika nchi yetu, mututokee kwa mwingine wetu, mutuache wazima. Na musipotaka kutuacha wazima, sababu sisi tunajua mambo ambayo ni mazuri kwetu, ambayo walikuwa wakitutayarishia wakubwa wetu wa nchi. Sisi tutawatosha kwa kweli, sababu sisi ni wazalendo. Basi ndugu zangu, wadogo zangu, musikubali kujiunga na hawa watu. Ninawasalimia wote, watoto wa Jensa wote, watoto wa Khartoum, watoto wote wa Chimpe, watoto wote wa Baghdad. Tusisahau Nyawera, Nguba, tusisahau kule kote Muhumba, na wasalimu pia kukae Snele, nisiwache na kansa yo pia, hata kama waasi wamekwisha kutumalizia kansa yo. Basi acha tuwaache vizuri, mupartaje vipindi vyetu, pia mujiabone kwenye shene yetu. Asanti. Kilikuwa kipindi chake cha Baraza la Wazee. Tunawasalimu wale wote ambao wanajikaza kupiganisha pia kama wazalendo kupitia mtandao.
tunaenda kutaya kama vile Akili Kabonga mwenye Baraka One TV. Tunaenda pia kumutaya kama vile tunataya tu, tunaenda tena kutaya Kolomboka pale Goma. Waachie raje bwana. Chunga mwingine yako bwana. We ni Kolomboka, wapatie vitu. Yani tunamaliza kipindi chetu tena muda hii, mutatufuata tena kesho. Fata alafu mavideo zetu na pia uweze kuzifanya nini, uweze partager na kujiabone. Baraza la wazee, baraza la wazee kinachohimiza vijana kusikiliza na kuwaza na kuchukua uamuzi ulio bora kwa uzao unaokuja. Vijana kusikiliza, kuwaza na kuchukua uamuzi ulio bora kwa uzao unaokuja. Kipindi hiki utakipata kwenye Bekele bana Jensa bana Khartoum bana Baghdad bana Nyawera TV. Basi tukutane tena kesho kwa kipindi chetu, ama muda wote utatufata. Usisahau kujiabone kwenye channel yetu ya Baraza la Wazee. Ciao ciao.